Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Yu'jibunil fa'lu." Aku takjub kepada al-fa'lu. Kemudian sahabat bertanya, "Siapa al-fa'lu itu ya Rasulullah?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kalimatut thayyibah," yaitu orang-orang yang selalu mengatakan perkataan yang optimisme. Teman-teman, Rasulullah tidak takjub kepada orang yang banyak hartanya. Rasulullah tidak takjub kepada orang yang tinggi jabatannya, tetapi Rasulullah takjub kepada orang yang selalu optimisme dalam setiap keadaan apapun. Mudah-mudahan kita selalu optimisme dalam keadaan apapun dan dimanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.